Assalamu alaikum tуугандар. Бүгүн 17-апрель 2022-жыл. Ысык-Көл областы Каракол мал базары. Силерди бүгүн биз букалардын баалары менен тааныштырмакчыбыз. Баардыгыңызга нурсуңар кабыл болсун. Жана биздин YouTube каналыбызга онлайн Ысык-Көлгө катталып жана лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Анда эмесе кеттик эле. Уйлап букалардын бааларын билип келели. Сиздер менен мен Эржан. Assalamu alaikum aka. Qancha? 65. 65 be. Qancha jashda? 2 yaş. 2 yaşı. Arqlarchi? 80. 80'e. 65-80 etmekteyiz. Assalamu alaikum dost. Qancha bu qan? 70. 70'e qancha jashda? 2 yaşta. 2 yaşda. Qancha so'rab o'tadi? Qancha so'rab o'tadi? 69. 69 ga. Yaxshi. 69 ga so'rabdir. 70 deydi. Assalomu alaykum. 75'te. Assalomu alaykum aka. Buqalar qanchadan? Ekon 150 dolar. Shunda 75 dan be. Qancha yoshda bo'lib qoldi bular? 2 bo'ladi. 2. Assalomu alaykum. Buqalar qanchadan aka? Qanchadan? 55 dan bo'lsa berem qo'yib. 55 dan. 100 yoshdan o'tib qolganlar bor deymi? 1 yoshdan. 55 dan kurgoy berem deydi akasi. Alsangızlar bo'ladi. Bu qaçarlardan bahası. Qancha voy aka? Assalomu alaykum. Yo'q. Ne kadar lazım? YouTube'ga 150. 150 qancha yoshda? 100 yaş için. 100 yosh 3 oy deydi. 150. Kaça geliyor? Qancha do'sting? Assalomu alaykum. 65 mi 50? Qancha yoshda bo'lib qoldilar? 100 yoshdan o'tib qolgan-ku. Ne istiyorsan? Хорошо, rahmat. To'g'rizmi yoqdan? Mana bugungi bu qachalarning vaqti 1 yoshdan o'ydim. Assalomu alaykum aka. Qancha bu qalar? Qaysilar deb qo'ysin? Uchotang. Ular 55'ten. 55 dan be. Qancha yoshda? 1 yaşqa chiqayinib qolganlar. Kurgo uchun qancha qo'yasizlar? Shu 55'ten. Окончательно. Rahmat so'mar olsun. Mana tug'anlar onda buqor ekan. Qarash qalinligini. 170 deydi. 2 yosh deydi. 170 ga berem deydi. Bu cho'ng buqa ekan tug'anlar. Qarag'ach. 170 ga berem deydi bu buqani. Semizin qarag'ach. O'tamoqda. Sertki aka. Qanchada o'tirsan? Qancha yoshda? 1 yoshda. 65 e. Qanchaga berasan tushib? 62, 63 bo'lsa. 62, 63 bo'lsa berasizlar. Sog'lar bo'lsinmi aka? Cho'ng rahmat. Sotiylar. Mana tug'anlar bugun buqan bahsi. Assalomu alaykum aka. Buqalar qanchadan? Sertmez mi? Demedin. 70 tane. Üçötün mü ya? Yok mu? 80. 80-70 deydi. Rahmat.
80-70'ten de bukalarda. Kançadan dostlar öke? 76'dan. Круговой, э? Qancha yoshliqlar? 2 yaşta. 2 yoshliqlar. Qancha oy bo'ladimi ular? 4 ay var. 4 oy, 2,5 yoshliqlar. Neyiniz bayka sodаңыз болсын, ә? Сатыңыз. Мына туғандар бүгінгі бұқан балалары. Бұқалдан көп екен. 2 жаштық бұқалар. 70-77 арғайсында екен балалары. Малға дегеше. Бардыңызға ұрысылығын қабыл болсын. Бізді YouTube каналға қатталып лайк басқан ұмытпаңыздар. Чоң рахмат.